Klaudio Jurčić, somelijer restorana Baltazar, prezentirat će nam Gracinov Babić. Inače, Klaudio spada među 30 najboljih somelijera svijeta, a njegov kolega, kojeg svi znate iz Masterchefa, Mate Janković, za njega je rekao da je kralj. Pogledajte zašto. Klaudio, dobar dan. Poštovani, dobar dan. Koliko ja znam, vi ste višestruki prvak Hrvatske u somelijerstvu, tako? Istina, znači ja sam rostruki prvak Hrvatske u somelijerstvu. 2008. godine prvi put sam pobjedio u Šibeniku, znači zemlje dakle potječe Babić, drugi put znači bilo je u Istri, treći put u Međimurju. Kakav je to osjećaj biti najbolji sommelier Hrvatske? Pa za mene je prekrasan, naravno. Jako lijep osjećaj. Nakon silnih priprema, nakon silnog truda, pobijediti znači, konkurenciju, zaista je jedan osjećaj koji je definitivno znači, nezaboravan. S druge strane, to mi je znači, bila karta za prvenstvo svijeta, gdje se predstavio Hrvatsku u Čilu prošle godine znači, u 5. mjesecu i naravno na Europskom prvenstvu u Strasbourgu, u Alzasu, koncem godine, znači u novembru 11. mjesecu. Ok, danas predstavljamo znači, Babić Gracin. Znači Babić Gracin iz berbe 2008. Znači gospodina Lea Gracina, kreatora znači, ovog vina. Ovo vino ćemo znači, prije serviranja i u čašu znači, i dekantirati. Šta znači dekantiranje? Dekantiranje znači pretakanje vina u znači dekanter u posudu koja je specifičnog oblika, koja dozvoljava znači, veći kontakt zraka znači, sa vinom. Znači vino se u nekakvom slobodnom žargonu brže otvara. Drugi razlog je isto tako mogući sediment u vinu. Znači ovo vino ga nema, međutim vino ćemo dekantirati iz drugih razloga, znači da se ono ljepše otvori. Prvo se pali svijeća iz razloga, znači ta šibica ima fosfora koji nam može utjecati znači omest miris dok mirišemo ne znam čep ili dok mirišemo vino prilikom otvaranja. Tako da se ono 30 sekundi možda prije zapali svijeća. Nakon toga se briše znači grlić boce. Skida se folija, opet se znači briše grlić boce i vadi se čep. Kod znači otvaranja, odnosno kod ovog procesa kad ubodimo znači vrh otvarača, on mora biti zapravo negdje otprilike oko točno na sredini, ne? Zbog toga da čep ne pukne prilikom otvaranja. Čep se izvadi van i njega se ne dira znači, golom rukom zbog nekih mirisa koje možemo imati na ruci. Kasnije se može taj miris znači, osjetiti na čepu i ne možemo prepoznati znači, dobru kvalitetu. Opet se znači, briše grlić boce. Znači, tako. I vino se spušta, toči u čašu. Naravno, moramo i pomirisati čep. Da li je on ispravan, da li slučajno daje ono što se kaže po čepu, te jedna pjesma koja se osjeti. Ne? Znači, gleda se boja vina, njegova bistroća, gustoća. Vino se prezentira u čaši s jednom lijepom rubinskom bojom, što asocira znači, na godište. Materija boje je dosta gusta, što nam govori znači, o koncentraciji grožđa i što nam govori o berbi i naravno kasnije vinifikaciji. Vino je znači macirano nekih 15 dana, to se vidi znači i po koncentraciji boje. Vrtimo u čaši, gledamo njegovu gustoću i alkohole kojih vidimo znači pomoću vinskih suza. One su dosta spore i lukovi su dosta uski. I miris. Vino je znači na mirisu izuzetno čisto, vrlo fino, intenzivno. Percepcija mirisa znači, ide u smjeru crvenog voća, znači ima crvenog i nešto crnog voća, začinskih komponenti i jedna mineralnost koja dolazi iz kamena, koja se može znači, osjetiti tu u Babiću. U okusu je vino svježe, zapravo rekao bih znači, suho, toplo, vrlo mekano. S obzirom da se radi o jednom vinu koji dolazi s juga, rekao bih da je i svježe. Vrlo mineralno i ti tanini su vrlo mekani. Vrlo intenzivan u ustima, znači finale je dosta dug. U aftertestu osjetimo one mirise koje smo osjetili znači, na nosu i vino je zapravo vrlo harmonično.
definitivno jedna lijepa stilistika, znači osjeti se definitivno pedantnost vinara i evo, kratko. Nakon toga čašu ovinimo. Čaše se peru u mašini, znači za čaše mogu ostaviti naravno nekakav trag deterđenta ili nekakvu nečistoću što nam može kasnije utjecati na kvalitetu vina, tako da se čaše sa istim vinom ovine. I znači na kraju se i dekanter ovini. I vraćamo znači nazad vino u čašu. Možemo sad pristupiti dekantiranju. Znači bocu uhvatimo za dno. Dekanter se isto tako znači uhvati ovako sa strane i stavi se pored svijeće i gleda se znači kroz bocu da li ima nekakav talog i vino se dekantira vrlo sporo, da ga ne previše ne uzbudimo. Što smo rekli, vino nema taloga, međutim još jednom možemo provjeriti u dekanteru da li je sve to u redu. I možemo ga lagano još i zavrtiti da se ono potpuno otvori. To je bilo otprilike to i znači vino se spremno za serviranje. Gasi se svijeća. Evo, to je bilo kratko to. Uz koji jelo bi to preporučili? Pa, naravno, Babić ipak traži jela, mesna jela. Po meni, recimo, jedan biftek u umaku od istog znači, vina, odnosno umaku od Babića. Evo, nekakav prilog može biti neka kuhana brokula. To je moj prijedlog. Ok, bih samo zamolio Leja da nam dođe malo ovoga bliže. Je sad ovako jedno pitanje samo, čuo si sve što je Klaudio rekao? Jesam. Jesi znao da imaš šta dobro vino? Ja, vjerovao sam. Vjerovao sam. Ništa, evo.